Mina uJava ngiqala ukumthanda kakhulu eyogidela umgqumeni njengesizwe engangithanda kakhulu, so kwathi manje ngabe kuje kusuka lapho ngizokuthi usegidela umgqumeni ngaqala ngayinikela kuye ngathi okay ke yena ngoba useyakwazi ukuthi ahambe ayobona umgqumeni benzani phambili, mina ngizobamba kuye lokho azobuya nakho lapha eMpofana ezokutshala lapha endaweni yakithi. Mina sengiyodla kikhona ngoba namhlanje ngidla la kutshale khona uJava, ngidle ivandeni zakhe, yena mnikazi wayo yonke lento engiyona. Kangangokuthi mfowethu kulabo abantu abajwayele ukuthi bayafisa ukubona siqhathaniseka, ngicela beyihoxise leyo nto leyo ngoba bengagcina bengenzela igazi lempukane kumaJavana, kanti ukuthi yonke lento engiyona ngempela ingeyakhe futhi angisoze ngiyeqe ngaphezulu kunalokho nje. Mfowethu ngathi mina ngijabulela ukumbona lokho ekukhulisa izinga njalo ngoba nami kuyangidonsa lapha phansi ukuthi nginyuke ngize eduze naye. Mfowethu umuntu olandela uSweet engalindela nokusukela manje mhlambe ukuya phambili. Hey kusazoshuba-ke mfowethu, uyabona njengoba besakhaliswe lezi ngoma lezi abalokhu zibakhalisa akusiza ingoma mina ebengiyikhompoza nginesikhathi, ingoma nje bezingifikela nje ebusuku ngilele ngivuke ngiyishaya leyo ngoma ngiye le studio, kodwa manje nginenselele ukuthi ngifuna ukubakhandela-ke ingoma ezintsha.